Ayibo, igcoma likhipha isitatimende esithi ayihlome ihlasele. Sawubona kuphi nokuphi la ufinyela khona lo mbuso njengamanje ukubingelela-ke mathinto acebisa intombi zomqomela amahlakha abanye zibaqomela imali uthi bowazi. Ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela wenze ukulungela upress subscribe button, ushare uphinde ucomment. Kanti-ke ngabe uhleli usungwala ekhaya, cha ngifuna ukuthi selivuliwe ibutton leli la join ngane zakwethu lokhu nilicela. Uyakhokha nje u10 njalo ngenyanga for ukusupporta i-channel. Igcoma selikhiphe isitatimende esithi ukulunga kwami ngenza ngibe yithafa lokufela izimbongolo laselifaka uthiki. Kusukela namhlanje ma-Red Nation shintshani lo musa esinawo manje nami ngizoshintsha. Osukela thina manje azimnethe anyanywe azabuye ezoxolisa. Lokho kulandela igcoma njengoba-ke belokhu belingcofoza belokhu belipetula umoya ngengoma yalo ethi iParis. Emva kokuba-ke libone zonke lezi zinto selithatha isinqumo sokuthi cha ayivele ikhale ayihlome ihlasele ngoba abalandi begcoma abakhulumi kakhulu kodwa-ke kulokhu cha abalandeli besibazi ngokuthi bona abalandeli abakhuluma kakhulu ibona-ke abegcokama kodwa-ke kubonakala ngathi cha ukudla kushintshile sekukhuluma ama-Blue Nation. Ngana wethu ngiyafisa ukuthi ngizivo lakho mayelana nalolo daba sihlani laphana kwi-comment section. Ungakhohlwa ukujoyina, khokha nje u10 njalo ngenyanga. Kanti-ke le subscription uyayikhansela uma ungasafuni kodwa-ke uma kusahambela kahle noma i-channel imisakwenzela kahle ungajoyina laphana ukhokhe u10. Mina-ke ngibambe kwividiyo elandelayo. Danko.